الله የሚያምሰው ምንም ያክል መልካም ለመምሰል ቢሞክርም ፊቱ ላይ ያስታውቃል። ለዛ ነው ሱለይማን التيمي رحمه الله تعالى إن الرجل لا يصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته አንድ ሰው ተደብቆ የሆነን ወንጀል ይፈጽማል የሆነን ጥፋት ይሰራል ሲያነጋ ግን የወንጀሉ ፋና ፊቱ ላይ ሆኖ ይነጋል ፊቱ ላይ ይታያል ባሲነሳ ፊቱ ለራሱ መስተዋት ላይ ሰውየው ራሱ ቆሞ ቢመለከተው ራሱ ያስተውላል አይደለም ሌላ ሰው ይቀርና አይደለም ሌላ አላህን የሚፈሩ ሰዎች ይቀርና ሱብሃንአላህ አላህ ሲወድህ ግን አላህን የምታመልክ ከሆነ ግን አላህ እንድትወደድ ያደርጋል ሰው ዘንድ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا نزا يامنوا ملكام سرا يسروتن ود الله سبحانه وتعالى ሰው ዘንድ ተወዳጅነትን ያደርግላቸው እንዲወደዱ እንዲከበሩ እንዲላቁ አላህ ያደርጋቸዋል نعم ስለዚህ ምን አሉ በሱ በሚስቶቹ በሌሎችም በዘመዶቹ አለመግባባት እንዲፈጠር ያደርግበታል ወንጀል አሉ قال بعض السلف ከሰለፎች ከፊሉ ምን አለ إني أني على لا أعصي الله الله نمسأله فأرى ملكته له ذلك يهنن يونجل وتيت ملكته له في خلق دابتي وامرأتي بأنسساي إنها بمستي بس أباعتشو سيكير ملكته له سبحان الله أنسساو لتتلو تمكرالج بس كزاري بسلام بدهنا كالسجارة ستقواز ينبرتشو فرس لتركتو تمكرالج تكير بتالج يا متاكبرو يمتودو ميستو سبوا يكيرال مالتنا الله يدبك